Wah, Apay? paano man kinain di jay kwa jay ni? Oh, pagkitutak pa Adi ganyan. ni lalaki nga karuba mi pero mimiti wala kinsang sangit nan. Sapsapaan. Apay, Kinsang sangit. kanya pagkagsangitan na. Ano pa eh. Tatay nga. Tatay pa para bangon di jay nga kwa. Apay, Sang sangit na. Kapay no irunga-runga ad na nga nakapigpigsa. baka nung kuwami atamari, baka lalaki mit ni kuwatan. Haan ka. Hamit siguro. Baka lalaki mit ni kumari ising. Hamit siguro ka. Nagaduda nga mga kukonkit. Di damit pulos nga pasarding. Delikado atamari, baka nung kabil. Hamit siguro ka. Saktong diti napaspasubutan. Huwag nga banta ka nga kinita ta. Baka si kati makapasarding ng ijay. Ano nga iti pamayan to yung jigarod? Panuman kitang kapto. Baka no ako ah. Agwalwala nga niya pero mimit sang sangit na. Tagatamin lang ang lalaki. Tamit lang. Ijemit laing karuba. Omit sa balin. Yan, yung tamit kuwin nata. Sige, pati Panuman kita kinain tapta. Tatawang awan ti maya ba lang kaduan eh. Sino ti kaduang mga nawang ay. Kisikan. Baka kaya maadayin ka. Kaya ka ta. May kaya maadayin tan. Baka nakil mi ang lalaki mare. Baka rin ko ah. Dure ah. Balang dakilan mi atang lalaki. Apay, marutawin na nga yung lalaki ajay. Baka nakil mi na unay. Wakap, 3 months na pa lang. 3 months? Oh.